হাই গাইজ, গুড মৰ্ণিং। সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল এণ্ড ফেচবুক। চ' গাইজ, আজি আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ মোৰ সপোনৰ নতুন বাইকখনত মন্দিৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। সেইফালে নতুন বাইক ৰেডি আৰু নতুন আৰু মোৰ ৱাইফ ৰাস্তাত ৰেডি হৈ আছে। চ' বলক ৰাইডটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু আজি আমি গৈ আছোঁ আমাৰ চিনামৰা জগন্নাথ মন্দিৰলৈ। চ' পোনপ্ৰথমে আমি দৰ্শন কৰাই নাছিলোঁ বা পূজা কৰা নাছিলোঁ, বাইকখন এনেই ঘৰত নিয়মটো কৰিছিলোঁ। চ' সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজি মন্দিৰলৈ যাম আৰু প্ৰথম দৰ্শন কৰাই আনো বাইকখন আৰু নিজেও দৰ্শন কৰি ল'ম। চ' বলক ৰাইডটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু লেটছ ষ্টাৰ্ট ৰাইড। এইফালে টুনটুন ৰেডি হৈ আছে। চলো। আৰু এইফালে আছে জগন্নাথ মন্দিৰ, লেফ্ট চাইড সোমাই যাব লাগিব। वर्णानं वर्धसंघानं रसानं छन्दसामपि मङ्गलानं च कर्तार वन्द्यवाणी विनायको भवानी शङ्कर वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो जाभ्यं विना न पश्यन्ति सिधिया सन्तु तमीश्वरः। ॐ नमो विश्वकर्मण हविषावर्धनेन दतारमिन्द्रगुण्वधिं विश्वकर्माय नमो नमः। ॐ गन्धद्वारा दुराधर्षा नित्यपृष्ठं करिष्यणि किशोरी सर्वभूतानं त्वमीयवोहे श्रियं गन्धं समर्पयामि। ॐ गन्धद्वारा दुराधर्षा नित्यपृष्ठं करिष्यणि किशोरी सर्वभूतानं त्वमीयवोहे श्रियं गन्धं समर्पयामि। ॐ सिन्दूरीव प्रधानेषु धनाशोभातप्रमेयः पतयतु धारा अनुष्णवाजिः कष्टामिन्द्रपिन्नो मानः सिन्दूरीवं समर्पयामि। ॐ आपहिष्टा मयूर्भुवं दधातनं महिरणाय चक्षुषे जुगशिवतमरसः तस्य वाचन्दनस्य महापुण्यं पवितुं वपनासनापदाहरति नित्यं लक्ष्मी वसति सर्वदा। नारियल पकड़े फोड़िए इसको। ठीक है, गाड़ी में डाल दीजिए। देवी खड्गहस्ता सकल जनपद व्यापिनी विश्वदुर्गा। ओम नमो विश्वकर्मा। ओम जनबद्ध बलिराजा दानवेन्द्र महाबल तेन त्वामनुवदनामि रक्षमाचल दीक्षामप्नोति प्रतिदक्षिणा। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। ॐ वनस्पतिरसो दिव्य गन्धाढ्यसु मनोहरम् अग्रेय सर्वदेवानां धूपयं प्रतिपूज्यतं। इसको स्टैंड पे लगा दीजिए। हाँ, ये मंदिर आइए, प्रसाद पाना है आपको। ठीक है।
তো বাইকখন পূজা কৰা হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে আমিও পূজা চূজা কৰিলোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা এতিয়া যাবলৈ লৈছোঁ। চ' ইফালে বাইকখন আছে। কেনেকুৱা লাগিছে কালাৰটো আৰু বাইকখন কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব।